gihugu cya Malawi abigaragambya bafunze ibiro bya komisiyo y'amatora mu turere 10 mu rwego rwo kotsa igitutu abayobozi b'iyo komisiyo kugira ngo begure. Bibaye nyuma y'iminsi 10 urukiko rurindi remezo ry'itegeko nshinga rutegetse ko amatora y'umukuru w'igihugu asubirwamo. Muri Afrika y'Epfo abayoboke b'ishyaka Economic Freedom Fighters barogoye ijambo rya Perezida Cyril Ramaphosa rigaragaza uko igihugu gihagaze. Bagaragazaga ukutishimira imikorere y'ikigo cy'igihugu gishinzwe amashanyarazi n'itumirwa ry'uwabaye perezida wa nyuma ku butegetsi bw'abagashaka buhake mu nteko. Muri Kenya urubyiruko ruri mu ngando rwahawe amahugurwa n'impuguke mu by'inzige zo muri Maroc mu rwego rwo kubategura gufasha kurwanya izo nzige zibasiye imirima n'ibiribwa hirya no hino mu gihugu. Muri Sudani y'Epfo hari amakuru agaragaza ko ingabo z'icyo gihugu zititeguye neza kuzarinda ubusugire bw'igihugu mu gihe hasigaye iminsi mike ngo hashingwe leta y'inzibacyuho. Muri Kenya inkura zirwaye ntizigikizwa n'imiti ya antibiotique bitewe no kuyiterwa cyane bituma bizagorana kuzivura igihe zizaba zirwaye.